ni muvena ndayamo na musese nono wakwenera sese kinungu hicha we ne yava mutango TV ngwata ni amukamba na kilungu ni chakeli ni kwete ya mutaalamu tukana na nisia maundu mavi ya sala nye ni tawa Steven Mwema na tuna ndina metandao yetu yamekumuka ni @mutango TV KE director Mwema tutumete #we na ndina wa mtandao wa Facebook na watu kwa Mutango TV YouTube Mutango TV official na ukedia na dhoche ndina wa kilungu na mzanyana wa mundi twitha twikulania utonda kulika ndini wa biasala hata ila wabango lika ndini wa biasala utonda kulika hata washinda nati ndanesa bwana Mwema tiondo wa kutwara ni musio chuma kidhali netwanene ye undu tonda kwandikithia biasala wa kumwene kana sole proprietorship na twathi undu tonda kwandikithia biasala wa ngwata niyo kana ila partnership na yu ila tubingwa biasala ne withia ila ulika peondo wa ilitolika nikanda we say that no whether when impact then wa biasala also kuyu kinu chambe to mbeto ni kwa posisi ya maundu meva ila tu bana kulika then wa biasala mundu tuisisa kana be biasala ingi tayari zi exist ite kana si then wa market ila tu kandolika no sio musieje wakwa kana nikangukethie ni sewatinda nesa no tuane sa tutambanye mwe katika kipindi kicha huyo ni weya nikenda ngusomethia ingi undu tunaulika biasala ni karibu milikile ya biasala nikipathukanyo pe mundu ambisia biasala kuma ba yanthi kuma zero we mwene akayambisia pe ungi wotelela biasala ba yulu na pe ungi withi ya biasala established kana biasala already wende nesa na yota biasala otu ayendesya we mwene isu ni methemba kipathukanyo yolika biasala ni kou muthemba wambe nulati na witie sole proprietorship kana okambisia kuma zero from your own savings uko kambisia wina vision yaku ya ngenda kwambisia uya wa utangua kana uya wa utanguku okila uya mbisia ota na ndwambisia vuna ndwende na biasala waku nesa muthemba wakelebe mundu kakethia maybe yati makwimambisia biasala na ni moka mapicha bandu whether you might ona kuende chola biasala na kuwe na experience kana unotweka wa kuende chola biasala ozu na wote lele biasala ozu ukautwa yesia nitueta wa ukethia ni biashara wa family wende uti mundu ambi ukia na ethia biashara established na wene ngine wa take over kwa hiyo isuni situmeta kwa kisunguni heredity ya business pengi ukaethia be mundu ngombe biashara na ongea biashara men are the same ideas na men are the same business na nduka ndithia unda endenesa na nimeenda utungia ni abina kimu tiethe wakwa tukakika uchanganye na partnership partnership ni la mamu ambizie mwe biashara na no muko partner ingi ba yulu isu yo itawa maja itawa maja kwa kisungu ila usethia uwe na biasala wake na ono na biasala wake na unota wa utonya kwema kana methia yu kana nota mota kindu kimwe methia moke malike makwatani isu yo itawa maja ukaete binola we na guona kwa binola ni na guo nikenda ndukabaluke ni mundu no siacha katika vision na ti lazima uthia uno kwenda baluka na uno kwenda baluka no muke mukemba na vision the same muko na ba yangu enda udhini benda vina mwingangie kana mwenda ubingwa branch katika another kaka town fulani nani kwenda bina mwingangi so no wache wewe ndukasembewe kana kundukasembewe yakati kwatanye bina tusembe tu imwe mukamaji mwe so hii ni biashara ile kampuni ile kana ndweli either wambie we solo kana wambie we solo ngiambisie solo makwata na imwe partners ile na partners ingile no mukwata na mukatweka partners ingimwe ondo kampuni zu wambie wengi kampuni na kampuni ino tukesika kwata na ingimwe lazima mwethe mwita kindu kimwe ti lazima mwita kindu kimwe pio sindu mbingi simbwa ilawa na kuye simbwa mbingi wanda one roof lakini sindu almost the same nondo nangi ila tu mbwa maja ti lazima sindu kimwe ti lazima kindu kimwe ni withia no mwimbe mwendo tungine abina uwa tukuna we wa transport na uya kuna we wa utamboka na nuona mwena interest of the same no mu maji mwe mwambi otumia sitwa the same lakini mwithia sitwa ye mwa yanya na uyo tumika katika transport na uyo tumika katika supermarket na uyo tumika katika mambo alangi mukwika so ti lazima mwimbe kuna kindu kimwe na ila tu maji pesi ndio ile to sisi pesi ndio ile to consider pesi ndio mingi mwale to consider
kindu cha mbere mwalile kwikala nthi ukaisia biashara wako unaotwaia siata wako unaotwaia siata na upikite pa katika biashara yako uambie na chao na kupika upikite hata biashara wako unaengete profit wanata yu ila naete biashara wako katika ni huduma na shares naete shares yako na kelonge ete shares yake nyanaita yana kwa yana kana wate 50 na kwa wate 20 so ino mbaka mu agree bandu bamwe okay with you ni twambise kindu kingi tutimo yu kiki kato cia ya usiao tukana ata mbaka bembe kindu kyambia kito memorandum na pesa ndu mingi muzi cia bubu memorandum ila muendete mwata tukana usiao ata tukeza kuema no angi twikata yu ita yatu ikao no partnership fulani we na thukumi mako na kwani na thukumi makwa athukumi hatu kama ibanga ata kana ni tukola thukumi amwe kana ni tukuongela thukumi ondoka ukethia bani na mundu akini na accountant na kuwe na accountant yu tio ni accountant ile na biashara timu nane muthembozu accountant yu mwete mubiaba mukamba kuandika na katiba kenyu ngi mwe na mwene nge bidenda ya kwa absorb ya thukumi amwe mumengale kwe na mumengale kwe mundu ne wiziti uzo kubuta mundu ukamwe mundu wa muka na we wathela na yupate mbesa we kana nge nisibe bandu bangi andu angi mathukuma na mundu akulie kwani mutuma mutande bandiki akulie pate mbesa kwani wandanika ndakweta ko ugeze ya pate mbesa nesei tio umwe mambe kwibetanga baini nikenda mwe bangi pe language la wala utumia yo kale no mundu su mukaandika na mbesa ya kunga unanga mwimona no seo na ni wala wakana biashara ni wayama ngeli wende na kwikala bumana na wene bayikendu kiendeta kuka na ni mubendo siro la maji ino mubendo siro ondo yuwe wita wanganyana kuita wanganya iyo ndira yatu ka partnership no mwati wetu ka netambe yo meta ni ta Samuel na kuita Steven ko wewe ni Samuel Steven okay ni Samuel Steven sisi waka bandu bamwe sitongiania bina no sio wakinduki customer nitiambe yako na yu kinduki na new management na bena vina mwingangi na kemba maybe wetumia kasi ya wenanga na financial services ya long term na hewa kwa ya kindu ta bank kana microfinance ile kueta nao short term solutions kana maundu mame tukimetoki ila customers yakwa sio wakati ya ndai na kindu kiusi wenda abantu bangi ko hiyo sio ndai ko ka abantu bamwe sika ndanza nikimba na advantages mbingi munanga ngoko ndiko disadvantages na pe mosio wa moto na kwetha mundu la andola mamaji ni makwata kwila mekwisa kwetha memoka mosio ni moma ingi nundu wethia ila weweka kindu chambe na kuya kana pe sindu utesa utotesa na ila sindu imwami no combine wayu biashara wako ni wokilanga ila customer isi onda tioka bandu amwe tioka ya kindu kiaki baba na kiki baba sio onda tionde mwakwata nyisindu pamwe customers yaku ni tioka sirie sio kwa siambe yo mana chindu mbinga ngivo ndeni katika harufu isu yemwe yu na ni mwambe yo so vya customer ina way with kemba na kwa kemba ni short term interest ya customer ni mwaiketa na long term still ni mwaiketa mundu uko ya mbesa kwenu etele myake 5 iso thela na inyo mwinenga na loan lakini mwakwa ya a microfinance for example ile kunenga na loan so customer bantu bao ke umembeza sitana mbo machua no mumu nenge loan nikenda etele mbesa yake si machua na ni mwande na utandithia na mbesa yake so advantages ni mbingi muno na with ya ndio profit yani tambe yako increase ni mwambe yani yuko kwata bina mtu anodikanga kundo kwingangi mtu anobingwa branches na ndio ile ndio ni mwambe sie twese muno kama jepe nzengo tona kutumia kulika ndeni wa market penzi ngila ya ndona kwa tia ila tu neno ya mwisho ita wa acquisition isino ndo mwana kwaza tu acquire hii maintenance ro ku acquire nonka with ya company fulani yende ondu ndu yende kana yende onesa kana yende nai na bayoka company ngiba yanza yuke idho we shares sia company ya mbe wa kiwango cha 500 yolo waliana wa mina kwa ya shares 500 yolo waliana na kuendea yu mwamina kwa ya ninywe ninyo mwena ninyo yu mwamesia business isu ko ni company yende ona kana yende onesa na yatho wete shares siayo company ngi ko ne yozo na ne amedo ne sitwa yibu ko kemba be Steve Samuel Steve ya dela yu
pati la Samuel isu ni nziangito acquisition na ela kwa biashara wa mundu kana biashara we bantu muno zithane ne company inene ukeseza you know tabe company nene mwe yakusobya ngale na kange kambe yo ibandu na yo kayo the other shares isu yatuka so you company no yambo we say the identity isu ni betanga byondeni wa market identity isu ni di betanga pe ila munanga nayo munanga customer nondo mundu tukamba ne deal na customers yako ata Samuel na siambiyo na tiambiyo tumo message ni Steve si dukizeneza siambiyo mana company ni dalile na siambiyo samba chosedembe asiasio kana siasi mundu suno dalile so pe bidela mwelo kwene ila munenga naye duration la mu kwa agree nikenda with the customer ne siabundu mbola kana yumu kadili ana ngali kwa yutinga liko hiyo na kiwango kinene kiendie katika ngali kwa hiyo na customer sielewa ndo ni chama na kana mbaya sio sina kana mundu la mu kwika kambe kindu mekwisia kwa nukina mina kwa na yuki tumikila kitu na tumanyine thutho wa kampuni nyingine na yakwa tayari nicho interest mwenene ni uonie kindu we mwene utenda ku establish kuma paya mwambioni na uonie already ki established paya ona kampuni mingi nienda kuthoa kampuni lengi kwa wazio okay they know kwa wazio nundu asiaite katika future akona kembwa ni Tesa Insurance na kioya etesa maundu ma banking kwa hiyo kanitho wa yayu nikenda withia maundu ao ndai natungia ni abandu bamwe nundu in future ningwenda isolika katika we wa banking andu ao ndani ngamatungia ni abandu bamwe wembe ao siete muno company mbia siete muno future pale kwenda kuisakulika nusi biashara wona miaka yukite ndo nao munduzu kwa hiyo kila uona katika goals yako kila uona kisautethia customers yako na kikautethia katika biashara ni chose ambao kamba kwika ukasekiwa tena na hiyo kampuni no kwetha itumeanze no ya acquisition ku beat competition kana kese the you know ona ka company kangiva na kwa kite mukaseke speed muno na ndo kwa kite una katwa na kwezo nzinda ngwazi ukose izu ni nziengi na sino ni nzio ya mina competition anangi yotinzeo aya ndo the company na bina na babe ka company kangi kwa kite kabwa nondo so kanoze ka company kangu ni mina na yako nikenda with ninya na tiwani weka na yula ulika ndino wa market pe business ilasi ko exist pe market pe andola mebu na pe even product ingi tofauti so si ndo inosi affect ya hata ndino wa kulika just for example pe market while it ko study hata na while it ko kana na market nikendo kama wili kana kwa the successful kitu cha mbenu wiki market research wa mana market baadhi ile hata usiasi tasindusiba usiasi ya kindu kiuthi customers and data na wayi with their customer andwa mundu ndo satisfy customer muno so ni bo semba kwa na nundu nina kabinanga mundu aemelelo katika technology na kwa nini si technology so ekani nyenye invest katika technology na nundu customer isienda kindu kimuno na kika ililo technology bani ni chaso wana ni chatho wa munangango so ekano kanoza company no na ndiongela technology bo customer ina satisfy nesa so uti at the weak points ila mundu yote the weak points ya mundu ya ni sio si uka develop muno sikatuka strengths yako na ndio ndio walika katika market nesa customer mingi no tuti utabaza siendata oyanu aye mai biashara ama itu satisfy ya na ndio mundu ti wona customer ndio bana naonia muitho wako Steve kwa mwambe yoka haya Steve ndaende nesa Steve ndena mtu Steve ndio tunenga ki ndio ukethia haundu ambeka uchunguzi ukethia Steve ndo wende nitakwenda kwa mwa biashara ozu so kambe yo mogioneza yake kwa biashara yako ndio roje ndi kana ndo yake ngote shares sia kiwango kia nona impose aba wili ngona competition nikindu cha maana muno kone ngona chuma chukite nitwa kwa maana nikenda wise the network yai competition ni otona kudeal nayo hata nondo wali kaba ndini wa market pe andu ange motakia tu na kuyo tokia tu ko tuna deal hata na competition wise the kila mundu at least no wenu chaka mtu exactly ni movie amu nondo bikava studios ya Mutongo TV na sandi muno ndo
cha ni kwatia musese wakwa ni wasoma kindu na ituende na kusomethia na kwata viso ya kwa waingi tutambanye imwe katika kipindi kicha uyanewa asante na ndi mwenda musese ni kilungu cha uyanewa va Mutongo TV ngwatani wa mukamba wina kwa Steven Mwema nito ya maundu ma undo tonyolika banthi no market na ndi chumo chokite kwendane kwa mwe nito komana tunenania undo twana kwika competition kana usinda ni nthini wa biasala waku na ndi ni kwenda usese mwelu wa ilungula siati